Mbanga ili kivathukanyo kuwa andu nyanya lelu ni munene wa Mombasa kuthi lovi. We do not have any death, injury, but we had an arrest. We had very peaceful demonstrations. Maandamano masabasaba kutoa iwa musini wa Ilovi, maofisa mayoneka kuikia mbini enenthi Mombasa maikusi ya maandamano mamo uo. Anybody carrying sand, there will be electronic evidence of payment. And anybody found to have violated, they are paying fines of up to 80,000 shillings. Gavana Mutula Kilonzo kukanya hata vimaki thangathi alama toa isi vya sala uke mbidhini. Vilingi wa maovo. Ninathocha tu manithie thini wakule litu ya umundi ve vata wa kutoa isi kana kuende isi maandamano masabasaba ona kuchika yuni miaka 36 kumela maandamano kana kumela muthenya wa sabasaba watuiwe kuma mwaka wa 1990 ila ateti na tongo imasukumia uthasio wa ciama vevata wa maandamano ano kuendeya ni kusela nambani otumani mukubyo ili teto kende mwitano na mitandao itame kumukanilie ni watu eithe watu esisia mausongeo maku ninaothocha to manilie Tambililia mavumo tunikana andu thanthatu ni matiwa ni thayo vokwa vau nangi 41 matiwa na maumisie mbangani nthukio ya lelo tunawambasi ya kampuni wa Takmade la yelekele Mombasa kukongana chongo kwa chongo na iloli muthemba wa trailer ila yumite ngaliko ya Mombasa elekele mosi wa Ilovi katikati wa soko wa Kapiti na Chumvi kaunti ya Masako mbangani ngio lelo ni wa Mombasa kuthi Ilovi ando elini matiwa ni thayo vokwa vau mbangani ya lelu ila yako ni angali ya kue 14 ya Kembene na Iloli muthemba wa trailer kisio ni cha Nyomba Nduni lelu ni wa Mombasa kilomita mbotho kuma sokoni wa Salama kaunti ya Makueni. Caroline Munyoki no kueleza ngeweso. Nembanga nthuku ila ikitikia lelu ni munene wa kuma musini wa Ilovi kuthi Mombasa katikati wa soko wa Chumbi na Kapitiva kaunti ya Masaku. Komanda wa polisi wa Kalama Pati Gaithirira ayikithia ndeto ini waweta kana mbanga ikitikie kavindani kala Iloli muthemba wa trailer ila yumite ngaliko cia Mombasa yelekele Ilovi yuvituka ngali ingi na indi kukongana chongo kwa chongo na basi ya Tamid ila yelekele Mombasa na andu thanthatu matiwa ni thayo vau kwa vau na ngema kwa tamaumisie. 2 trailers and a bus. The trailer was coming from Mombasa to Nairobi, and there was a bus heading to Mombasa from Nairobi, from a Ahmed company. There was overtaking by one of the lorry. So as a result, there was head-on collision between the trailer and the bus. Alama kwa tie maumisie tina wa kusembwa sivitali ni munene wa level 5 Masaku. Muungami munene wa maundu mauiti sivitali ni uo Dr. Daniel Katua ni wawe takanandu miongo ina na umwene moma vikisio kukwata uiti. Vala 5 mena maumisie manene na maili ite kuandiki wa kukoma na alangi miongo 3 na thanthatu maitwa na mane wandawa. Aingi mayumite muno mena minor injuries na itu maita na tuiman discharge na ndawa na majinu kamusi asuna andu around 3 na thanthatu 5 nundu tupokei andu 41 5 nimeadmitiwa pia umodilegate mao pia ungu udislocated pau kinyunyu abe ungu umito dio muno pio. Nake Minister Muveane wa uitiva kaunti ya Masaku Justus Kasivu ne womya wetano kula kuimateleva onde kwitha mengunu na kutoa ngali ne samati meo ya leluni nikana kuolanga siko cia mbanga na kwasya mathayu kila kwenda kueta kwa mateleva maitu nienda kumata vya kana ni menze me angalifu menze me careful kila me balabalani
bitwinditwe na njali mbingi muno stretch isu ya kuma ba yande Easter kwenda ubika konza ni bandu benditwe na ajali mbingi na nekule mateba baitu onthe mambasi mamaloli ona mangalila nini twinde twi careful ila twaite ngali mabalabala ni maitu nikana tukikie kuola maundu ama anjani o kavinani kau na moandu angi eli ni matiwa ni thayo vau kwa vau na angi 12 kukwata maumisia mbangani ingi ila ya konyangali ya kuwa 14 na iloli kisioni cha nyumba ndune kilomita mbuthu kuma sokoni wa Salama kauntini ya Makueni valala makwata maumisia mende na kukwata uiti sivitali ni wa Sultan Hamud level 4 ili vote ya vilingi wa mauvo kumavaa musini wa Masaku ni Karo wa Munyoki. Muthenya wa sabasaba hulilikana wa matuku mwonza mwei wa mwonza to muthenya ula Kenya mombanie na kutoa isia maandamano mai kusukumisya kusiawa kwa ciama mbingi vanthe ya Kenya mwakane wa 1990 kila mwaka Kenya meithitwe mayumilia maleluni kulilikana kithitu cha mwema atongoi na enendi halama imo Stalin wambe kukitia uthasio wa Kenya kusiovya ciama mbingi cia kiuteti kaundini Ilovi na utalo munini wa enendi wiyumililie maandamanoni ma sabasaba mavisa ma volisi kuma kiokoni maivinga malelo kivathukanyo na kulasimithia enendi kutembea miendo miasa na vala maundu ma biasala na ukui maendeleo na kuteka utalo munini wa enendi maine asa kuvika katikati wa mosi wa Ilovi mwaka mwano kuelezea Lungu ya masaa maingi ma muthenya wa sabasaba malelo musini wa Ilovi matinda mema vinge avala enendi malasimika kutambuka miendo miasa kufika mauyani na maviasala nimo ofisa ma volisi maisi angali cia ukui kwa kwike isi malelo ni kivathukanyo Mama enendi avuthu na ala meyumilia kutoesia maandamano ni makomana na uthatu wa maofisa ma volisi vala mekiwambini na kutoa kiseseni cha volisi cha Central na kila cha Pangani. Whatever our heroes were fighting for in 1990 is still has still not been achieved in 2026. 36 years later, this country still grapples with injustice, abductions, repression of dissent, extrajudicial killings, and forced disappearances. Is the petition we were going to present to Parliament, as it is in the Constitution of Kenya, that any Kenyan can picket and present a petition to Parliament. Enendi kivathukanyo mainene na andiki ma movo nimawetaka na maandamano ma umuthi mena muo isiane ciana mithenya ila ingi vala makulia mwika undu mwana enendi kwikithia muo netha kwi maandamano kujikumbuka sabasaba na siku ya leo kumetulia vizuri. Nimetoka Thika naelekea Nairobi. Nikitaka kuambia Wakenya wenzangu hivyo tu, tumeweka amani, tuendelee kuweka amani namna hiyo. Wengi hawako wamejitayarisha utafungwa. Walikuwa najua ni sabasaba, lakini hawatakuwa wanajua utafungwa. Biashara zimekuwa mbaya sana kwa sababu ni watu wengi sana wajaenda kazi. Kuwapongeza kwanza vijana wa Juja pamoja na wananchi wote kwa jumla kwa kutii maagizo ya kudumisha amani na usalama. Sasa tunaona hii maandamano ingetulia kwanza, tufanye kazi. Juu sisi wote tunateseka. Wakati tunafunga biashara hatusaidiki, inchi pia isaidiki. Sasa kama leo wateja wamekataa kuingia, tuko tu peke yetu. Nairobi Commandant Isa Muhammad ni waweta kana vikia yu nimeke andu 10 mbini katikati wa musi wa Ilovi na mawithi ululuko na vala kutanesa ukosi wa iku kana andu kukwata maumisie. We do not have any death, injury, but we had an arrest. We had apprehensions of only 10 persons. 10 persons. 6 were arrested within Pangani area and 4 were arrested within Central Police Station. And they will be charged
for obstruction and other relevant offences. Nilivotia Vilingi wa Movo nitoa mwaka mweu. Mauvoni makonete maandamano ni kana maundu ma utandithia na ukui kaunti ya Mombasa ni maende ya odatene itino maandamano ma sabasaba kutoiwa hamwe ma moika makuni makutetea ake cia NNB ni amwe alama yumilia kutoisya maandamano asu kwa moguo ona kuteka ni mamba kuvituka na vanini na mavisa ma polisi kukonianzia la mevanite kuatia kavinane kama maandamano asu. Angelina Mose na Maovo. Ni maandamano ma sabasaba va kaunti ya Mombasa na alama atoisyo kwa moguo atoni kwa kusio muvituka na munini katoa mavisa ma polisi na amoika kukonianzia ila mevanite kuatia kavindane kala makutoisya maandamano a ni kwa kusiwa utalo munini wa amoika atete ma kisia mwene nthina alama yumilite maandamano ni ma umundi vala yuma undu ma utandithia na ukui maende ya onesa vatena isiei. Yeah, today we've had the Sabasaba demonstrations. I'm happy to report it to everyone, to the country and the people of Mombasa, that we've had very peaceful demonstrations. Thank you to the organizers. Thank you to the participants. I think we have all handled ourselves very well. We have all followed our laws. Amwika ni mathingile vata wa katiba kuatiwa na maofisa ma polisi kuweka kutumia vinya kuienenthi alama kutoisya miatianio. Wale ambao wanaongea kitu ambayo haihusiani na serikali ama haipraise serikali wanatekwa nyara na wanauawa. Tunataka kusema kwa hii serikali, mkiingia serikalini mulituambia vizuri, mutalinda wa Kenya, mutatekeleza katiba. Leo ile State House, kwani kuna uchawi pale ndani? Kwa sababu yale ambao mnatekeleza kwa sasa hivi si yale ambao mulituambia wakati wa kampeni. So vijana, mimi nawahimiza kama watoto wangu na vijana wangu, when you fight for liberation, don't listen to any politician. Do it as a passion. Yes. Manake dunia haiwezi kuja paka kujitokeze mtu. Usiwe muoga. Kufa ni lazima, kuishi ni bahati. Ni makule mevya ila elite viki kukutana na siko sia NND kwa ya moko ni mavolisi na kuumewa undulama kuwetekana no viki ete kuwete ukuna monene kui Kenya. The Independent Policing Oversight Authority IPOA to promptly, independently and transparently investigate every allegation of police brutality, enforced disappearance, torture, excessive use of force and unlawful killing. Those found criminally or professionally responsible must be prosecuted without fear, favor or political interference. And therefore we say that justice must include independent investigations, prosecution of those responsible, institutional reforms, guarantees of non-recurrence and meaningful accountability. Gilivotia Vilingi wa Maovo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tusonga nambe na Maovo maitoni kana mutavanya Gerald Munyao kuma kanisani wa Katini Revival kuyatala ni wenda tongo imaki uteti kuyaka utumia mbulili kutolonga mahuo wa Kenya vindani osa kwa ni munene uetelwe mwaka ukite. Gerald ya siaka na amoika ni mailite isu vya mono kutumika na ini ateti na kuluanduthi vala hingi wenda tongo imaka nisa kuungamana ugo vate kwele lukuani ateti ya imenda kuliana na maudhuku wala maende kuoneka vambi ya Kenya. Boni moteisa ni muandiku ito. Tavanya Gerard Munyao atakana maondola maende na ukosi wa va Kenya tima kuendesya kwithiwa tongo imande na utumia mwika kulua nduthi nzika yonesya maondo maki uteti enda tongo yonthe kumwanzia sia kuweta muvuo vate nduthi kana ithoko evindani usa kwa ni munene weteletwe maondo mangu ni simu maondo siana siri kutumika mwika witu tumeka na himu napio ukethia umundi nondo nyene siasa ni ngalini fulani ya siasa either does no wiper does no UDA does no ODM no sia masiba ingi siuki masitwa safire nangi ukethia mundu ingale kwene Yesu waku mwika witu womba ni nduthi bandu nondo mundu ngale no kukabo sena sito mwika waka tumeka naye wewe na mwana siasa wewe wa wachao kana kwa atacha interest yakuni chao ila wanakana kai kama mundu musia yoka kuya nondo nakuya kana kawa gato abandu kako kitaka wewe mwene ketho yasia ukevunia chao 2027 ni achievement kana ni failure na kulia kwa ndaya sisi munopyo mumanda munamugwa
na munyeka kwananga nundu twae maika kiu tuketha twisi mwaka wa 2027 thino ekanangika ingi nwenda kanisa nayo kuungamana uo gutatongoi na kumagoswa kula maende na kweleluka kilelo ni cha gutuma nyamuo na gwikithia kana kila mwenende na uthasi wa gutembea kana gwikala va Kenya taunya maua kana kuvingisi wa mikalile yake na yu ituta kanisa ni aba kwa kanisa ndinena ta kanisa ninena nundu achao kinu chambe tuthikie sini cia muika muno nundu kana keso baka kuwa kaka twaka twike ngundi bandu kakwiro na mundu la kakwiyo kadamba ila koko kuno chasi kaithera laku tiambe makwane maingi bia muno byo nyindi ukula se kwa mugo na muno teisia sane to make sure itothothe ya mugo muno tuangalie tusikuje tukaumiza watu kabisa tunganite muno kumananga no ndwa interest cia mundu binafsi nyindi ngukule ta kanisa ula wanisa wongama ukakulia makulio kanisa la wongama ukokiloka ngama mthini wa ugo uiba kanisa mundu ndwendia ngalikwela yikuma ndembo nene none mwanisa busiye malambi nununga nenu kukalambi ni ba akamya milioni 5 ukethia ndwenda concern tuketha tuisisya muno mwaka wa 2027 kanisa tungai kanisa balawa ile msimamo wake mungamo kanisa ni chao ni mugo Kristo no nukie kondwa mugo tuisa muno maundu asu nthino nene wake ni wa makanya muika kwiswa na kutumika naye mateune kono ngome ukwata kumagwa tongela matena kilelo kisoko muika witu nango ngumukule kwa ndaia ekayutumika ta ngun okakuwa bani mundu wandane sokuya mwana nana sokuya mwana nya lakini wayo woso ndo wasingi maana ile watu wa masako ukayuka ukakunaye mundu fulani ukakasema bia ukavipa sengalisiene we yutumika ata takiao rubika na ikile binda amuika amukai pindu kai kumando tone na muyona mwina maisha maku mwina sindu syaku mwina maisha mwina usomenda kisimo chaku sisya lelo lawe kwisela kumatala kaundini ya Masako nyeni Toboni Montesia. Tutaminite mauvo maitu wa mwendoni wa saita tuwetukithi watu isisi ya mautomanika na mausuongelo kwitha utumite nambani utomani mukube ili tatu kende mwitano na mitanda nitoa mikumuka nile ututapiche kana vena vata wa kuende ya kutua isi ya maandamano masabasaba unakuteka yuni miaka miongo itatu na thandatu kuma maambisi kana kuma teti na tongo imasukumia uthasio wa kwithiwa nasi ya mambinge ndukathivasa ni tusiokereti. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandhe onde, dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi. Kumandhe onde, tena complete feed, ula niliwi tayari na wina mandeni onde, mema vulanie makaseubia leu umwe, tena concentrate ila aimi mavulana siana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni sia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu mangulue sia muika wonde alama tumangulue inene vanesa kondu wa nyama na kusiana nesa yani kuikithia waithia ngulue kumali nini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene tena liwa ngombe siadhiya nzau malondu mbui tutena na tusau maliu maitu maseobeche kuongelanga dhiya kuseubia uima wa mwe waindo kuikithia muimi ni wetha na ndithia dhina vaita kwake kwa maubombe yange kana kuthoa liwa ndi
kwithia yaku nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti monza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile kana utume email kwa info.ke@dehus.com kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Nino thochengi twende na kumanithia twisonga na mbere na mauvome kana gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wakania atandithia mautavi wa kithangathi ala matonya kwithwa matwa isi vya salo kwanzia ya kimbithi kaunti-ini kana mithenya yo ni mitale havikite mbe wanza maya mbunge ya Senate kukonya mitumile ya mbesa cia mwene nthi inandu ni si mwanya gavana Mutula Junior nwaweta vaina mwanya wa kutoa isi utavi wa kithangathi kaunti-ini ona ala meotoa isi kivinduni hometuki nimekuoswa kana nimeokomanwa na mbwa cia serikali ya kaunti ya Makueni. Evidence that I shall give before this committee in respect of the Gavana Mutula ainena vikite mbe wanza manya mbunge ya Senate kukonia utumiwe ilovia cia mwene nthi thini wa inandu si mwanya ni waweta kana vaina mwanya wa utavi wa kithangathi mbusini ila si kaundini ino na vala unya ukani muvyu kwa ala meukwata kana maita va kithangathi kana nimeukomana na kwoko kwa mia kwa serikali ya Makueni. We don't go far. We'll catch up with you. And a lot of them have called us, just like they have called the senator, and there is no peace. Some are already in court actually. Gavana Mutula ni wathingirila kana utavi wa kithangathi kaundini ino ni wakoniwa mungu kwisila wigwano wa NND na kaundi isu vala wala kukwatikana ukosi wa matambia maima kimiao na kunywa koti wa inini vasilingi ngili miongo nyanya na itano. I personally do pay if I need any sand, but you know, you give this money to individuals. So I'm wondering what the accountants have come up with to make sure that that money gets to the county, because a lot of time is given in cash and to individuals working for the county, or even some who are not even employed by the county at all. When I get the opportunity to meet anybody carrying sand, there will be electronic evidence of payment. So I urge a senator to do the same when he finds somebody on the road. Just stop them and ask them, where is your payment? So none of them is authorized to do cash transactions. There are no cash transactions in Makueni. Zero. And anybody found to have violated, they are paying fines of up to 80,000 shillings. Again, using M-Pesa. Thingi Gavana Mutula ni wa matha NND ma kaundi ino kana nukuthinikia kuthuka kwa matunda ala me miundani kana masokoni wite kana nuende na kwaka ikumbithi mwanya ya kusuvia matunda ma aimi kwa kimanza cha shilingi milioni 93. Yes, 70 ton cold room in Watertown, which is not too far away from this factory. And the process will begin immediately the budget is live. We have a budget of 93 million. And we hope to complete that by December. It will be one of its kind in that region of Ukambani. Kavindani kau Gavana Mutula ni walulumilia muungamo wa kaunti ya Makueni kukonia waki wa kiwanda kimwe kinene cha makambuni kivathukani iweta kana woni wa muvango uu na ula waituwe ni silikali nene ule wa kumatethia NND. So does it mean Makueni is not benefiting from the KIPES? Was it done? Did the national government give it was a partnership. Yes. And in the 18 counties that have done the KIPES, none of them is functional. Why? Because I disagreed with the idea of doing a 500 million project that is just brick and mortar. There is no equipment. The phase 2 was just done recently. But none of the KIPES projects is complete in the 18 counties. So for some good reason, I was right. It was in our view as Makueni that KIPES was not feasible. And we said unless they can agree to us splitting the projects and having at least 3 cold rooms and park houses. But fortunately, Mr. Chairman, we have done ours. So we didn't need to do KIPES. Dilivotia vilingi wa Mavoni toa mwaka mweu.
Museo mwe kuma utithi Kibwezi East niwende na kwikaila kana niwende kwikala na wihaite na wa muthenyani wa thanthatu masani mautuku kuthokewa ni andu alame kisula kwitha tambulili na kulua nduthi mwene musiwe weta we na andu ma musi wake tamano kitania na mbulili isufala kilingi seni kimbulili isu inomia ni sesio mbene na kulasimika kusemba yekaila movya wa sesei kumwikia usesei we na andu make Titus Makauno kuelesia. Ainena na bilingi wa mavo Benjamin Bilo na ulani wa mwene muzi uone waeleze kwe muthanane wa wathanthatu ta wamukiwe nekelele umite kwa muka wa mwana Palandu wala ukweta tamaina ngale mabigia na maluwa nduthi mayenda ng'ombe wala waweta wende ng'ombe yene waene wakituni chake wala walazimikie kuya mamusi wake melobe meiya ya kaonekana kuitanania Hii wathanthatu saa sita chotuku nene wekelele kwa muka mwana hapo na Newe kelele na thina uma na nundu ni mume uku bakubia ka mwana wa kuola wibu bakubia na usu na ndio kinyie nzi kibeti nikinyie nzi na kulia ni chau newe babe akomoka na mutoka na ndisimenda kinewe ng'ombe ndese ng'ombe mite mane ng'ombe chakwa na ndao na ng'ombe ngingeni ba na tsani we ng'ombe sine kutwa muka mwana ziva na ne kakuya Usaimi yo akau ndosel ndicho kiota muka mwana muito wa mulwa osa mapia mecha na weze anene yo mwacha na ndwande ma kayate mwanume famite Benjamin eaziathi wani bethi wa mundu utanite kwa keta waile kwisia kila utanite na muthenya ende tima sani mautuku ni mulemavu na ndikwenda lumekuka bakwa kutuku Nundu sasa chotuku ndisi olokeza ndaitwa ni mundu milioni kanata ito muka mwana milioni ndaisi otuku ala kuka kyo akoka akaweta tika madhondu ni kuwa lakini yani tamucha siasa ndaiwi tamucha siasa chisa otuku Ino kwikaila serikali kumwekea wena mamusi wake usesei onge ajikaila atuimekale mema tuna kumila kutethesia ethi wakiko cha muthemba uuni kikwisiokela Kuune kulia serikali na ndwala atuimakwa wasumo meova matutethete nundu bakwa kwa ni nziani ni main road ya kumakambu ku machinery na ni ndona kwisa kuweto mikola ndesi na kwa ndisembecha kana matika bibi bwa banomba une kulia serikali inze hii medho na ndipo ya tui namo mewo ngewa Kano mewe kelele ovaru makapita makoka makamazainyau oneka bakwa kwa tu yalange nundu batibu numateka ndosu Itina wakwenda kumana muno yolwange wa Wilingi wa mavone wakwata ikusoya kunenania na mutongo iwa ikundithe mwetha kukelania tha amaito na jila muka wa mwana wa Benjamin withia wa memba na vala waweta tauna akwatie simu kuma kwi memba wake kwa kila ukuweta tauna abithukiwe ne ume 5 vala ukuoneka aiteta kwa kumutula muteti umwe kwa kila ukuweta tawe unatumanite vala ukuoneka yenda muteti u etie uwekeo wa ndani Amina chathe twi 5 nina kuneiwe simu utuko ngomete saa monza si utuko ni memba wakwa Akienda bia kanani wapiki ya kuvami wa ni nguns itometwe ni karo mwelo mwandiko ilo natumie nguns kwa mama wikala weka nito kwenda tutapie anenda ata na natumite aume niki musini wa mama aume 5 na moskali manoki itakwikata nito kwenda mwelo atusungie I was buying a cow cleanat and I was not buying a cow to hurt anybody mwone mama abetisha ng'ombe nyendia ayeti ya ng'ombe and I used my money kutaruka ndana isendenda mbesa naenda ng'ombe yake siani wakola nundu ni umangiwe naetwa kingi naetwa ekita ukenga nana nundu we ni musiasa na mukaisa chief na mweimwa onaende kukongela mbesa ale asesu ya kwandiota esu na umangalo sina ngeno na lungilwe na imo ilo nekyo nena mana mulunja mana muichanza mana mukusulanya so maybe kiucha mu affect ta mundu na ke mwana siasa and kweza kuwa ng'ombe utithi ni na affect yandu I would even say sorry for buying that cow Ripoti ya bilingi wa mavokuma utidi Kibwezi ya umeloni wa suwa kaundini ya Makueni Titus Makau Tambita minukilia mavuo maito mamwendoni wa saitatu wenuko na vena vata wa kuendesya kutoisya maandamano masabasaba ona kutuika yuni miaka 3 kusela nambani otomani mhukuvi ile 3 kende mwitano mwaka asya mutongo TV yi ni mailite
tondo nete kombo ye na wethia mosumbia ile kusumbuka miaka minini kwa uni usio kulilikana na mouo ni Buda Katanga ongea kasia mayaile ite kutwa na banini nondo kwina uthasio wa siama uswe to Sylvester mwendo ongea kasia mayaile ite ona banini ndana wetaniwe ukuma ongea kasia vaivata ona vanini nikatoa matuma na matumiro kwisila nambani otomani mukubi ili itato kenda imwe 5 ni mubya mwana Moses ya Mutongo TV nonda kwetekela tone ngerelie mauvo maito woni voto ikiangithe lonya ni kwende osese mwelu lingulasi achali ava Mutongo TV ngwatani wa hiya mokamba nito beti wa mwania ile wana